Kastalatibiyag! Pare, nalpas ka na nangan. Wen pare, manumit lang iti panangan ti trabahador. Sige, umay ka nga ro din. Tagi-istorya tayo. Anya ti istoryan tayo? Ne, itala ang amadlaw ko pare. Kalbumot gaya mo, day tatok-tok mo. Tila madlaw mo mga. Amom ka di pare. No anya ti makagapaw, no apay ang agkalbo dagiti lalaki. Apay, pare. Gapaw, taado ti pampanunutan ga. Ay, puno day ta pare. Talaga nga do ti pampanunutan. Utang lang ni bakit ko? Kudyak may turturuganan. Girlie, dito'y karwar nga agtugawan. Anya kamutan, mami. Anya nga iti aramidok dito eh. Umay da i-deliver ita di order ko a sapatos. Dahito iti bayad na. Ha? 2,000 ti bayad di sapatos nga i-deliver da? Ibayad mo amin dayta. Sapatos ko? Saan? Sapatos manan ni Manong? Sapatos ko. Ay, imbag ka man, mami. Tama kapag sapatos ka iti 2,000 ti balor na. Pag-jogging ko dayjay. Ag-jogging kan? Tane. Nalukluk mo gakon. Basta, no adda di i-deliver da, bayadam adagos. Girlie, agriin ka. Girlie. Ay, naiturog ko matan. Addan di ag-deliver iti order ni mami? Anya nga order? Urayak nga ro dito yung deliver iti order ni mami. Anya ti order na? Sapatos, apag-jogging na kano. Anya? Nag-order iti sapatos ni mami? Idinto tada ito'y sapatos ko. Namin anon nga inpadpadait ko. Isunday di agi-deliver. Sige, tamapan ko bayadanan. Daytoy di sapatos ni mami at 2,000. Anya? Nagninamatan. Pag-jogging na lakano. Un nga rod idinto tada ito'y sapatos ko. Daanan. Ibagak ka ni daddy inton sumangpet. Tagatang to iti sapatos ta. Rumbang nga un-unaan dati pagkasapulan ta, nga anak da. Kasta ko matirumbang, Manong. Girlie, Louie. Apay, daddy. Apay nga wan tagtagari yung agkamsat. Kasano, daytoy si daan. Awan ramraman na. Ganda ito inapoy. At naangot na. Ha? Apay ngay akas la plastik. Ay, low class nga minday ta abagas. Awan ti gatang tayo iti si daan anaimas. Iso nga anusan nyo day tanateng. Awan ti igatang iti makan. Idinto mangan tayo kit din. Nakararte kayo. Feeling back nang kayo. Anya jay bagam ko ma, sika, girlie. Ni mami, nag-order iti sapatos a 2,000 ti balor na. Pudno ka day? Ukwang amin. Ay, agpapanimid tay amin nan ano kasta. Tauray siya. Jak sa makapanganay. Gimatang ka iti sapatos nga agbalor, iti 2,000? Pag-jogging ko nga rod, tanalok magakon. Kahit, pakanin na kami, iti addaangot na abagas. Ken awan ramraman na anatag. Ay na, unay kayo matan. Naglaing kayong agreklamo. Ay na, bakit kita tituktok ko? Tapay. Agkalkalbo akon. Kat, basol ko. Gapo iti kapapanunot ko. No kasano kay abiyagain. Ito, una ampay ti gumatang kadagita saan nga importante abanag. Importante dayjay, tapag jogging ko nga rod. Ay, maiboston ti buok ko no kasta. Talagang agkalbo akon. Umay kakit din, maturog kan. Ay, jak makaturog. Bay anak ngagpanunot. Ang jag-jogging ka matgaya man, maray. Awan si kalaang ayat muna ti ag-jogging. Apay nga, itagsinsin nabat tamot dito. Naglawa da ito pag-jag-jaggingan. Ay, si kaman kid di mare. Sabsabatan na tumot nga men. Dituyak Maria. Sige, tadituyak mo't banger. Adamot gayang baro a sapatos mo. Ay, wana mare. Kasta latibiyag
At darod paggatang ko. Among, nangina da ito, mare. Oh, manaw. 20? 20? 20K. Ha? 20,000? Anya ti kayat asawan day ta apa nagtangod mo, maray? 20,000 nga rod, mare. Day ti sapatos ko, nalakalaan. 5,000? 50,000. Kayat mo akitaan di resibaw. Ay, saanan? Inakon. Ipakitak to di resibaw, inton sumarunong agkita tamaray. Ay, sa anak na interesado amang kita, mare. Napanam, saan anangan dagerlikan luway? Ta saan ka naglutaw? Napanak nga rod nagjogging. Nagluto ka kumapay mo ta? Ni, adamot kilaban dita. Inun unampay ti nagjogging maglutaw? Nalukmagak nga rudon. Ay nabakay. Ay ayatan ka mo ilatang oray na lukmag ka. Di ka man nagsaw iti kasta. Ala, agluto ka nga rudan ta mga anak pay. Sakbay ang mapanak ag trabaho. Iba unak man nun. Na, taasino nga iti ibaon ko asabaling aglutaw? Katsi kamot ti asawak. Lakay. Marakop ka man, abigbigat ako na kon. Amon, Ay, sus. uray makalkalbukan lakay. Lab na lab kalata. Ay, nagkalkalugo nga rudan. Tanay, madlawan akalbo ti tuktok kaw. Uray man. Gwapo ka matlata. Uray no makalkalbukan. Ha? Apay, itam lang nga imbaga day tabakay. Hindi pa'y kuma. Hanggang maguri ka man. Ada kayat mo anya. Adda nga rod, lakay. Anya day ta? Ay, kaslam mo ko na. Kayat ko kumaiti. Ay, anya, kato'y bakit kun ay Nagordor ako na iti online iti oven, lakay. Anya, ay. Ne. Apay nagatras ka nga Ovan, nag-order kan? Umay da nga rod i-deliver intong Sabado. Ay, adaywan nak. Ne. Apay akas lang babutang ka ba? Adaywan nak ko nak. Puro gastos ti mom. Ne, ay isan nak nga adaywan lakay. Pare Panchito. Pare. Ha? Damdamagakan ka no addabalon mo. Hindi ka matsumungsungbat. Ay, kwa. Kasla na nagtipang panunutam Ay, adaman nga minin paggastos akon, pare. Anya ta, pare? Nag-order ka ni bakit ko iti oven? Ay, adaman nga rod bayada mo na. Ay, kasla mariknak nga greg-greg at talaga amin ang tibuok dito'y tok-tok kaw. Gabu iti ka papanunot mo, pare? Kawana, pangalak nga iti pagbayad ko manin iti dayjay nga oven. Mami, tulungan kang nagluto. Ay, nalaklak ako mati agluto. Na the oven tayo. Ay, suman abay bayadanan. Nagorder ako na. Ha? Nagorder kan, mami? Wan. Makabake ako niti cake. Ipasikat ko iti kumarek alas 2. Ay na, mami. Gatang kalaagatang iti kumkumpurmi. Katanya nga rod ngay. Kasapulan tayo matdayjay. Wan mami. Ngam, adumat ti pagkasapulak iti eskwilaan. Anya? Kasapulak ti baro alaptap. Ay. Ibagam amang rabraba ka lang, girl Nagubingan ka pailaan kasapula mong tilaptap. Ay, sana mabalay. Mami, required talaga. Masapol nga ada laptop mi. Ay, una-un tayo pa iti oven. Takasapulan dayjay. Mami. Apay anak ko. Saan kami pa'y nakaluto ka ni ading mo? Mabisin kan? At the project may. Agtal na ka man, Manong. Shaktim mo na. Anya si ka. Mami. Shaktim mo na. Isong igatangan dak iti laptop. Ay, agtal na kayo man pa'y. Shaktiin na una. Isu asyakti umuna amay gatangan. Anya ti project mo, Louie? Ag-OJT kamin, mami. Ijay ka no abroad ti pag-OJT-an may. Anya? Abroad? Won. Isu nga isagana yo ti kwarta a balunag. Girl Apay, mami. Paidan na ka.
Makaangas. Mangalakan ati paypay, darasam. Basol mo ngamin ba ito Na, Manong Louie? apay man ang nabasol ko. Wala, tatila ibagbaga mapaggastusan. Oh, hello. Daddy, ang gawin kan. Apay? Ni Mami, Ano ni mami? saan ka no makaangas? Ah. Kasla kayat na ka no, ti matalimu daw. Anya? Ay, Iso nga agawin ka na, Daddy. sige. Agawid akon. Si kantumat ngamin, Manong Louie. Di na man pabasulan. Kasanumat ngamin, makin-in no nakakanyag. Ayan ni mami, oh. Aday jay silidyo, daddy. Anya? Kayat na ka no, ti agmay-maysa. Bakit? Nabiyag ka ba ay? Nabiyagak pa, lakay. Anyat na pasamak. Nagadumatan ti paggastusan nagiti anak talakay. Kasaron nga jay deliver da nga oven ko. Na-order ko da jay nga oven ko, lakay. Diyak sa mo makaangasan. Ay, abantan na dagiti anak ta. Apay. Ikaray datan niya ospital. Garle! Lawe! Manong Louie, siya kung timang salabay ka ni Mami. Siyak matanti makaamo ka ni daddy. Adan samat sakit ko ni di puso. Aguray ka man. Anyat di mapaspasama kaya. Saan kayo makaangas ka ni mami? Isu nga ipan kayo ije ospital. Aguray kay man. Agsasarita tayo pa man. Ay, anya nga agsasarita sa uwam. Marigatan tangarod nga umangas lakay. Naskin amalawlawagan ti amin. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Daddy? Pagsasaritaan tayo man na kita ibagbagay o paggastusan. Ay, Siyak daddy. Talagaan nasisita je ibagbagak nga OJT mi. Mas nasisita kanyak taka sa pulak ije school je laptop. kahit, sika ngay ba kahit? Nay, Anya ka, makangas lakay. saan ang nasisita di ibagbagam nga uban? Ay, matayaksan. Iso nga di ibagbagam, ay sana mabalain. Matakian. Unaan dagiti nasisita, tapno saan nga agsagaba ti bulsa. Bakit? Ay. Titan gagayem, tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao, ako na. Unaan dagiti nasisita, tapno saan nga agsagaba ti bulsa. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Oh, anya nga ilyang? Napan kay je balay ni Kumarim Amarain? Kunada ngay patarimaan da je balay na. San mal? Ha? Saan nga rod apod no nga iparenovate na je balay da? Saan, Maray? Siyak amis mo tinapan. Kagap-gapok lang ije balay da. Kahit? Ay na, Maray. Sa anak anagbayag ije balay da. Pimanaw kadagos. Apay ngay? Kagat isbo ti pusa. Ha? Agkaywara ti pusa kas kadaaso ije balay da. Aya! Ay na. Kasla masaysay up ko. Ay nawon, Maray. Mapan ka ngamin ijay balay da tapno mamati ka. Saanan? Nambarak ko maamapan ijay. Day tamot ti kunak. Ay na, Maray. Nalaing-laeng agpasikat day di ako marita. Correct! Nalaing-laeng asumao. Correct! Para magkunampay Iso nga nyaman nga ibagana. Oh, jakon patpat yan apulo. Hoy! Ponsyano! Anya ti araramidam? Nakatugaw. Apay. Pimanawak dito'y balay itay alas 6. Anya ti oras itan? Alas 10. Adda ka pala dito'y balay? Okay, sika. Agasam ti kinapaot ti panakichismis mo ngay, Mike. Saan kami pa'y anangan kadagiti anak mo, biring? Ha? Anya kumangay ti ilutok? Kat saan kamat anapan nagtrabaho? Na, pinagsardeng da kami nga ron iti pagararamidan mi abalay, tawang kwartada. Dinagbiro ka kumay ti sa balay? Kaskari na nga ron, Mike. Ano kasta?
Matay tayon iti bisin. Apay, awan kwartam dita. Awan. Huh. Kita am daytoy bulsa ti duster ko. Awan apulos ti linaon na. Anya datay gemaw. Tuyo. Ha? Inutang ko di tatirsena. Ay kayong kailuton Awanan ti paglutuan. Naibos ti linaon ti LPJ. Ay unay matan. Pati bagas, naibos. Isungarod ako na amatay tayon iti bisen. Ay, yan ti kastoy abiyag. Kastala ti biyag abakay. Awan nga ron ti trabaho. Tanarigat mati agbiro. Anya kastala ti biyag. Agtrabaho ka, tapno saan tayong agbisen? Agtinulong tang agtrabaho. Tapno saan tayong agbisen. Kasta ti rumbang ngay bagam. Oh, Maring. Addan je order mo apabanglo. Sige, umunag ka nga rodan. Ina, napuno manan daytoy bagko iti lakok, sika. Agtugaw ka pa'y Ina, talaga nga agtugawa. Tada ibagakin ka. Anya manan daytan? Ay na, tirtirjenda ka dagiti kaarubam. Anya manan ti ibagbagada? Ay na. Pudnumat ngamin. Agat isbuti pusa daytoy balayo. Isyu man daytan? Ay, saan abale? Taadalakok nga air freshener. Kabaalan na nga ikatan daytoy. Madi nga angot dito'y balayo. Kayat mo lang ti makalako. Ina, alaan mo dayto'y cherry flavor. Buy one, take one. Alaan mo. Hulugan. No, apay mo't nga nakasapulan pa yung makadanon day tamot Naamuan ti amin at taon Pudnumat ngamin. Isu nga usaram daytoy air freshener, tapno saan da nga uyawan daytoy balayo. Hay, jakla ko mapinapaunagan dito'y balay ni Mari Ilyang. Subramat dayjay. Amin ang makita na, iwaras na kadagiti kaarnuba na. Nag-shower ka man lakay. Namapay abangon ka abangon. Jak nga ron makaturog bakit? Anya aya ti pampanunutam. Awan ti pampanunutek. Jay madi nga angot. No apay asa anak makaturog. Ha? Angot yan niya. Isbuti pusa. Idi pa'y ama ang angot ko. Di matla maikatan. Agoray ka. Inakalaan tay spray nga inutang ko kani bakla. Epektig matlang day tabakaut. Atoy, padasan taman na spray. Ni. Saan mong ipatunong kanya ka? Unay ka matan. Tapno nga rod awanan ti maangot mo anabangsit. Sapay ko mga rod ta makaturog akaw. Paano ako nagtrabaho bakaut? Nakaluto akong lakay. Mangan ka pa'y Saanan? Ijay ton kantain. Sapay special tik daytoy linutok. Lining tanga itlog. Special team day ta? Umay kakit din. Itimplaan ka pa iti kapin. Kayat mo ti barako a kape? Saanan? Awan ganas ko amangan. Aguray ka man. Addan samot nga minan babaem iso kastakan. Oh, babae sa sawam. Dandani din na kayat akaiday ti rabi Oray no nagdigo sa. Ita, di mo manan kayat akanan ti linuto. Awan nga rod ganas ko amangan dito'y balay. Apay nga rod nga awan ganas mo? Gapo kanya. Ibaga man langan. Awan ganas ko, tajay maang angot ko nga isbuti pusa. Nagsakit agong ko. Andapay aya. Aguray ka, tamapan ko manan alaan tay air freshener. Ay, saanan baka? Nay, apay ngay. Awan matlat ta. Naangot lata. Napigpig sa jay madi nga angot ngam jay ibagbagam nga air freshener. Anya? Madi talaga ti angot dito'y balay bakal. Oy, nasaya ta nakita ka dito'y palengke. Ay na, umayak agala iti lakot. Tanaibos jay air freshener ko. Ay, adu talaga tinababangsit ti babalay na itapanawan. Mabalin ti agreklamo? Agreklamo ka?
Anya ti reklamo? Di ginatang ko kun ka Wait lang. Ginatang? Oops, correction. Inutang ko na. Go. Ireklamo, di inutang ko nga air freshener. Ha? Ay, si kaman pala ang ti agreklamo? Kat nga nagadot ti gimatang kanyak? Saan mo tang maikat di madi nga angot di balay? As in? Namin ano akon ang nag-spray nga maadalat ta madi nga angot na. Pulos adi na ikatan? Pulos nga rod. Isupay kiti na sana makaturturog nila kay ko. Ay sus! Di na pa yan kayat ti mga ni balay ni. Huh? Ay, delikado no kasta, maring. Isubli ko na. Ay na? Cherot ka mat? No return, no exchange. Sayang mo't Jack mausar. Aguray ka? Mangalak iti produkto para iti dahit aparikot mo. Ha? Sa bali manan a produkto? I-deliver ko ije balayo inton bigat. Anya nga dayta? Hulugan manan. Adaken kaan o ikas mo? Hulugan manan. Sigurado da ito yan. 101% nga epektibo. Nagpantakamutan ang nakapanunot. Ha? Ay na, kastuyak si ka. No pagkwartaan, kasla akla computer. May sala ang aklik mo. Ay, adan sungbat na adagos. Lakay. Apay, awan planom bumangon dita. Kit, ito pa yung mata nakaringak. Ay na, bumangon ka ditan Nagpampanuno to ang road. Anya ti pampanunutam? Pampanunutag, no sa day no ti pagtrabaho ak. Nagado dita, ano kayat mo? Ay, skill ti kayat ko. Awan ti skill mo. Agdamo ta. Aglansa, agragaday, agmartilyaw. Saan kat nga skill dagitan? Dagitalaan? Agkiwar iti darat, agbunag iti darat. Day talaan? Nagadon dagiti bagak. Ay kat bumangon ka nga ditan Tamapan ka agbirok iti trabaho. Di naman dagdagan. Ay na, punsyano aya. Matay tayon iti bisain. Awanan ti kanan tayaw. No saan ka nga agaliptak, awanan ti mapasamak kada tayaw. Ay na, itay ka pa yung inururay. Ay na, na-traffic ak ngamin si ka. Anyang ilagita awit mo. Para kin ka amin dagitoy. Solusyon iti problema. Day tamap? Daytoy pay brush kan sabon. Kunak man no. Suro ka no kasano amaikat deta madi nga angot. Babaan ka dagitoy a produkto. Anya? Malaw may ka, rugyantan. Ay sus, aglinis tamot gayam. Apay? Ipalubos mo aya, maperdi ti relasyon yung agasawa? Gapula ang iti angot ti isbuti pusa? So nga umay kan, aglinis ta. Ay na, ay! Nagsakitan ti sikat ko ang naglinis, dito'y balayo. Ay! Mabainak unayin kan ka. Ay! Rumbang laang Isu nga ikas mo, dagito inalak a pinaglinis ta. Uray bay amon, di banog ko. Manungay mo't dagita. Daytoy map, 5 gasot. Ha? Nagnginamo't daytan amap? Oy. Magic daytoy maring. Ikatan na dagiti angot. Kan malas iti unag tibalay. In map away nan. Kan daytoy ngay brush kan sabon. 1.5 lat ta aminan. Ha? Ay, Diyay ngay banog ko ang nagkuskos dito'y dataryo. Kinirkirak amin adi mangan ano. Ay, kurang pa'y aje 1.5 abayad mo. Ay, sabagay. Nabanglon da ito'y balay mi. Nalinis ang akitaan. At naman nandiyan pusa. Ay na walay siyo. Taapay. Inakman pang uran deta atarakan mo. Ay, saan mong aramidan? Tarakan mi dayta. Ay na, kasanumat ngamin. Perwisyo da iti biyagyo.
Apay masapol nga ilak mo day tari daw bakit? Tapno saan basta-basta ti sumrag. Agpigad ka, sakbay sumrag ka. Taapay? Naglinisak nga rod dito'y balay. Awanan jay madiam ang angot ko Talaga Ingkar-karigatak ti naglinis. Tapno saan nakasinaan. Nangal-alam ti kasta panunot mo bakit? Wan gayam bakit? Nakaluto kan? Saan pa'y nga rod? Kaya't kunti mangan dito'y balay ita bakit? Nabanuga ka naglinis. Sikan ati agluto. Sige bakit? Siya kun agluto. Pare. Sige, mayat paray. Mayat tata nagkita ta. Papanam? Inak man nagbirok iti trabaho. Apay. Nalpasan di aramiden yung abalay di tabalasew. Pasardeng da. Tawan pa ko no pundo da. Anya? Kaano pa yung pasardeng da? Hindi pa na panalawas Sungawan trabaho kita paray. Husto-husto paray. Agbirbiro kak iti karpinteraw. Kitsya ko na. Anya ti paaramid mo. Jay balay may. Iparenovate ko man. Siya kon paray. Makaamukan nga mangayab iti kadwam paray. Uy, makamuha ko. Kano nga erugay? Mabalinan nga erugiyo inton bigat. Sige. Agayabak iti kadwak paray. Kuna na amapan agbirok iti trabaho na. Ang aging gayta. Awan pa'y lang. Ay namaray, amangan mo't no adda na birukan nan. Ay, sapay kumaa, mare. Tanay, talaga nga awanan ti kwartame. Agbirbiro kak nga rod iti pagutangan, maray. Oray siyak mo. Ay, mare, kita day ta sumungad. Ay sus, agsingir manen day ta. Sigurado. Ay no. Hoy, bayadan yun dagiti utang iyo pabanglo. Lipstick, kan pulbos. Ay, kwa, pasak pa'y lang ha. Ay, oray siyak ngat Ay. Saan ang mabalintipas? Ay, naminadun aday tapas, pas. Ay, agbayad kayon. Awan nga rod kwartame. Agbirbiro kami iti pagutangan. Amangan no adam mo? Ay, ada Asino? Ibagamitin Ni Maring. Ha? Ni Mari-Mareng. Diyan na bangsit ti balay na. Oops, excuse me. Saan itan? In kayo umutang ijay balayda, tapno mapanak na kanyo, tidakal ang nagbaliwan ti balayda. Bakit? Adak nyo ti kusina. Bakit? Addan trabaho. Sa dinaw? Tarimaan ni Jabalay da kumari maring. Ipataray maandan? Bakit? Di na ko nungungtan. Kaya hindi na kadakadalan tadang trabaho. Kaya hindi mo matan per dyan ni Mari Mareng. Tanay, ang trabaho akadakwada. Kat numapanak ko maumutang iti kwarta kan kuana. Ay na, kaya no nagsasayat dagi dyan at tao. Nagsisingput da. San akas kun ka nalaing ka mang perde. Kaya ito man tilaglagi pa mapagsasao bakit? Ornosem ti biyag mo. Kaya't di ka mang perde iti biyag ti sabali at tao. Wala kay. Laglagi po kunday ta. Kat si kamat. Masapol nga agbalin ka a responsable nga ama kun asawa. No awan ti trabaho, agbirok kalata. Taado mo ti mabalin a pagtrabahuan. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan tayo. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Urnusem ti biyag mo. Ket di ka mang perdi iti biyag ti sabali a tao. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Mayat bakit? Inikam iti Christmas light da ito diding tayo dito parangan. Uy, nagpintas Ang ganda-andap. Ay, kastala ti biyag. Alakay, Christmas nga ro, diag dekorasyon akmal. Una, nagmayat. Ang gandap si ka. Wan alakay. Nangina ti pananggatang ko ditakay. Ay, wala. Anya nga iti serbi ti masusuil daw. No di ka gumatang iti kayat mo agatangay. Oray kita lakay. Apalan manan ni Kura da iti Christmas light ko.
Sigurado, gumatang mo't dayjay. Ay, wan. Ay, managapal ka dayjay akaruba. Ay, adadan nga umapala no makita na ti Christmas tree tayo dito'y salas. Ah. Nagdakkel na Christmas tree. Sakit, nang bungunak pa iti adu agayp. Ngayon kabil ko iti sakaanan ti Christmas tree. Ingagarak ngayon lukat tiri daw kat. Tapno makita ni Cora ti Christmas tree tayo iti salas. Kan nagpintas pa iti Christmas light ngayon kabil ko. Sigurado nga apalan na, bakit? Wala! Agraman nagiti kurtina tayo ngayon kabil ko lakay. Pang Christmas a kurtina ko naman. Isa nagpintas ti balay tayo. Oo, pasikat mo tayo tangansang. Kunamlan asino abak nang. Wan nga raw. At dapay Christmas light da. Inton bigat, inakmat gumatang iti Christmas light. Jay atibdog a Christmas light tigatangag. Tapno ikabit ko dita cypress tree dita parangan. Katuan anya nga iti serbi ti masuswildok. No di kamat gumatang iti kayat mo agatangad. Ay, wan alakay. Ha, saan man asyak ti paspasikatan day tangansang? Gaputa mas napinpintas to tigatangag. Wan bakit? Saan ka apaabak? Ha? Ala, umunigdan lakay. Amangan numakita na ta ni Ansang. Kat kunaan na pa'y nga apalan ta ti Christmas tree kan Christmas light da. Wan. Ala. Umunag tangarudan. Kat inton bigat. Ingka gumatang iti dekorasyon dito'y balay. Gumatang kan iti lakok akang kanan, Ansang. Meriendaan niyaw kadagiti anak mo. Wala na, sagmamano aya. Sa nga pulaw ti may nga slice. Ay saan ka nga agbabawi a gumatang tanaimas na ito'y. Kandadakkel ti slice na. Apay, mano amin aya ti bayad talakom, nana. Ay, sa nga ribo Sige, bayada ka. Tameriendaan tupay nila kay ko inton sumangput numalam. Agiaman na ka. Ay, imbagkan ka. Taadulat na ti kwartam ansang. Kaslawan parikot mo. Naragsak ka kanayon. Kastala ti biyag anana. Naragsaka ka talaga. Gaputa oray kaskasanaw. At dalat tamay gatang ko iti kayat ko agatangay. Ay, uwan Nala, nana. Bayada kung day tala kumakan ka na. Agyaman unay, Ansang. No kasta, ginulpi ni Ansang tilakom akan ka na, nana. Wan, Cora. Ay, sayang. Gumatang ak kumapay. Ala, inton bigatan agumatang ka. Taunaan kanto alakwan. Sapay makapangpanganak itikan ka na, nana. Ha, daytan to mga minalastaw. Pasikat at talaga. Kaya't nalaang nga ipakita nga dakwarta na. Ha? Amom, nana. Lastog at talaga dayta akarubak. Pasikat. Kaguram ka din ni Ansang, Cora. Kasanaw kat kanayon nakapasikatan. Ha? Saan nakamaartapan? Agpinasikat kami kasta ti kayat na. Ha? Ay, nana, umay ka. Umunag ka di tabalay. Ipakita kan ka ti Christmas tree aginatang ka. Ha? Umay ka, nana. Umunag ka, tapag meriendaan ka pa'y. Makita am, nana. Nagpintas dagiti kurtina kanya. Ay, wan, Cora. Kabarbaraw. Kan nagpipintas matla ang dagiti dekorasyon mo. Nagdakkal ti Christmas tree. Kan ado pa iti regalo iti sakaanan ti Christmas tree. Nana. Ha? Di ko na siguro ni Ansang kat maartapan nak. Adayo anapimpintas dagiti dekorasyon ko Agin inartap kayo kaday? Ay na, iso ti mangirugrugay, nana. Iso asa anak ng agpabak. Ay, ungayam, nana. Ala, umunday tamay sa karton arigalaw. Yawid mo, nana. Ha? Sigurado ka? Nay, nagado ti karga na. Nana. Kompleto ti karga dayta. Kape, gatas, kandad dumapay. Ay, kababain mo't kan ka, Cora. Ay na, awan ti rumbang apagbainam, nana. Ngamnay, inton rumwar ka dito balay. Ilabas mo to day takarton di taparaangan ni Ansanga. Siguradaw, ikan na kamot iti regalaw, takayat na tagpalasto.
Ay. Jack kayat ti kasta, Cora. Sa baligayam ti panunot mo amang tad kanyak iti regalaw. Tapagpalastog mo di ta karubam. Ay, saan ko nga awatanan, Cora? Anya? Di mat Cora day ta masabat ko. Kunamlan asino. Agim pipintas. Payakas ta ti panangkitam kanya, Cora. Sana si katikit kita. Oho, ti kunamkit day. Apalam day ti buok ko. Tanapanak nagpaparlor. Idinto ta day ta buok mo kat nakaang-angrag. Ha? Kundi gatang kay ti pagpasikat mo a dekorasyon. Ngam day ta buok mo. Di mo mat mapariban. Ay na, sana nanaskan kanyak ta sana kakaskan kang agraraman, Cora. Ha? Kundi paparlor ka ngam dagiti anak mo, nakaduldul pa dama. Anya? Hoy! Nadalos dagiti anak ko! Di mo aya makita ang nagpipintas dagiti kawus na nga uray at dadalaang iti arubayan may. Saan akas ka dagiti anak mo? Pisang-pisang dagiti kawus na. Hoy, Mat! Cora, ngagraraman! Sana pisang-pisang ti kawus dagiti anak ko. Sana kas ka dagiti anak mo apa, si kawagwag ti kawus da. Nga oray si ka, wagwag may ti kawus mo. Ngaminton kwan, ibagaman nangina ti panangkatang mo. Hoy, ansang! Saan awagwag ti kawus may? Sika ti wagwag ti kawus na, agraman ta pa nagropropam kat wagwag! Na, kastagayam Pues, pagbali nagmatawagwag, tabuok mo, akaribribat. Anay ko! Sumanggan kayo! Apay! Anya ti pag-apaan niyo! Dahil sa babae tata, pangas nga men. Sika ti pangas! Huston! Huston! Ay unay kayo! Aglisi ka mamadita lakay. Kugtarak dahil sa babae. Sigay! Patasang! Sumarding kayo! Agkapya kayo, Kapaskuan! Maawatan niyo! Adto'y ti kang kanan aginatang mo, Cora. Naimas day ta. Anyaman nana. Amom ka day. Nagdinamag ti panagpinangat ka ni Ansang. Anya ko ma? Ay na, Cora. Agkapya kayo ka din ka ni Ansang. Paskuan. Iso liklikan ti apa. Katrambakan asiraragsak ti Paskwa. Ha? Alain na kaon. Katsapay lakuma, tagpada kayo kanian sa nga agamires. Saan apin nasikat ti kayat asawon ti Paskwa, Cora? No di kat, ayat. Agin nayat kayo kit di, adi kay kat agpinpin nasika. Sige, inakaon Ansang. Agyamanak, tagimatang kamanan itilako kakang kanan. Kat, laglagi pum kumatay imbagaken ka. Liklikan ti apa, katrambakan asiraragsak ti Paskwa. Kuha, nana. Agkapya kayon ni Cora. Ngamen, awan serbi ti ado akwartayaw. No saan kayo mat anaragsak iti biyagyaw. Ado ngagpaiso ti kwartayaw. Tagpadalakat nga road anatalgad ti trabaho dagiti asawa yaw. Ngam, saan akumpleto ti ragsakyaw? Gapaw, taadda kaapayaw. Ay naansang, Paskuan, iso nga agkapya kayawn ken ni Cora. Agyaman tadi naklinikli ka nito yung masidega. Sana ka niya makadisturbo? Iti pa nagpapainit mo dito yung likod ang tibalayaw? Saan matkit day? Apay ka di ambong? Mabali na pagkapyahin tada Cora kan Ansang. Ha? Namiris ko akong sintidurak ngamin nga asawa kay. Panuy-nuyak latati kaya't nibagat ka. Agkapyada ko man, nang runa ta Paskuan. Sige ambong, hasta nga ti aramiden ta. Pagkapyaan ta dagiti asawa ta. Panahon na naman ng pagmamahala. Ura bakit? Anya ti madlaw mo iti day ta may patpatukar iti radyo a Christmas song.
Siyempre, naragsak. Naragsak ka kade amakang kangag iti dayta kanta? Siyempre Ngam saan anaan-anay tiragsak mo? No adda ka apam, bakit? Ha? Kayat ko makikapya ka kani Ansang. Tapno naragragsak ti paswakan ka. Kunak man uray si kakat kaguram ida. Idi ngam saan itan bakit? Tana amiris ko, naragragsak tayong agkakaaruba no awan ti apa. Anya? Buwan bakit? Inpo na Chibuena. Agsasango tayo, magsilibrar. Kasta tinagtulagan mi kanigo daw. Takayat may naragsak tayo kung mga agkakaaruba. Dahil tayo awan ti aga-apa. Awan mo't tidakis na no, kakapya kayon. Naragragsak tayo no kosta. Denggam dahil ta Christmas song amay patpatukar. Naragsaksan ka di bakit? Iso kasta tayo kumamait. Agragsak tayo. Wala na, agorderak iti sa nga bigao akan kanan para into Noche Buena. Ay, kasta ka day. Ay, agpada kayo ka ni Ansang. Nag-order mo't iti kanan, para kanaw into Noche Buena. Ay, no kasta? Sa anak nga rodan nga agorder? Saan abali nga rodan? Ngamin, adumot ti sa nga bigao akan kanan. Sa bali laangan ti orderak, nana. Ha? Ay, anya ngay. Ilutwan daklaangan iti suman. Ay, di kat matladay chay. Nana, pang take out dagiti umay makipaskwa. Ala, san abalay? Takaimasag ti agluto. Kanwan gayam, awisan kayon to into Noche Buena, nana. Uray ni Ansang, inawis nakmat. Nana, umay kayon to. Ayaban yun to ti pamilyayo. Tagsasango tayo amin into Noche Buena. Wala, Ansang. Umayak mo't makinutsi buena kada kayaw. Ta inawis nakmat. Tata, sana balay tagmay-may sa kayo, may. Di umay kayo latta ni Jayan, may. Agraragsak tayo ijay. Wan, umayak to. Naragsak tayo to amin, tata. Nagkapya kamin kanikura. Kat, nasayaat no kasta. Iso adi yulip-lipatan ti umay, Gaputada kayo ti may sasa nga ilimay. Sorry talaga iti kalabas, Cora. Uray siyak, Ansang. Sorry mat Kat, husto da ambong kan gudo. Agkapyatan. Nang runa kat asidaglaunay nga agkakaruba tayo. Nang runa kat Paskwa. Pudno launay, asaan anaan-anay tiragsak, no adda ka ap-apa. Ay, anyan. Nagalas ka ngaminan ti ugali. Uray siya, nagalas mo ti ugali. Agbalbalyutan, Ansang? Wala, Cora. Agbalbalyutan. Agpinatagtan nga agkaaruba niya. Iti kasta, naragsak ta amang rambak iti Paskwa. Pakawanan na kiti kalabas, Cora. Pakawanan nakmat, Ansang. Uray si kaambo, lakay. Pakawanan nakmat, tap apera akidi. Uray siya, gudulakay. Pakawanan nakmat takababain ti ugalik idi. Kastala ti biyag akura bakal. Saan tayo mat perfectaw? Pudno ti ko na ni paring ko daw. Saan tayo perfectaw? Hanggang gitde. Ilintag tayo, dagiti bidot tayo. Takas tala ti biyag ako nada. Tinglat ta ti panagbidot. Kat husto na una, itinakunak kada kayo ide. Cora, Ansang. Liklikan ti apa, katrambakan asiraragsak ti Paskwa. Nana. Husto launay, nana. Awan serbi ti kwarta. No saan mat anaan-anay ti ragsak iti kaunggan. Gusto launay, tata. Iso nga ita, rambakan tayo asiraragsak ti Paskwa. Naragsak a Paskwa kada tayo amin. Naragsak a Paskwa kada tayo amin. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita.
Anaa daw iti pagsasao ako nana. Liklikan ti apa, ket rambakan asiraragsak ti Paskwa. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kastala ti biyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kastala ti biyag. Ket ita, adto iti pakasaritaan anaa daw iti pagsasao ako nana. Liklikan ti apa, ket rambakan asiraragsak ti Paskwa. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Mayat pa kahit. Inikam iti Christmas light da ito diding tayo dito parangan. Uy, nagpintas ah. Ang ganda-andap. Ay, kastala ti biyag. Alakay, Christmas nga ro, dag dekorasyon akmay. Una, nagmayat. Ang gandap si ka. Wan alakay. Nangina ti pananggatang ko ditakay. Ay, wala. Anya nga iti serbi ti masusuil daw. No di ka gumatang iti kayat mo agatangay. Oray kita lakay. Apalan manan ni Kura da iti Christmas light ko. Sigurado, gumatang met dayjay. Ay, wan. Ay, managapal ka dayjay akaruba. Ay, adadan nga umapala no makita na ti Christmas tree tayo dito'y salas. Nagdakkel na Christmas tree. Sakit, nang bungunak pa iti adu agayp. Ngayon kabil ko iti sakaanan ti Christmas tree. Inggagarak ngayon lukat tiri daw kat. Tapno makita ni Cora ti Christmas tree tayo iti salas. Kan nagpintas pa iti Christmas light ngayon kabil ko. Sigurado nga apalan na, bakit? Agraman nagiti kurtina tayo ngayon kabil ko lakay. Pang Christmas a kurtina ko naman. Iso nagpintas ti balay tayo. Oo, pasikat mo tayo tangansang. Kulamlan asino abak nang. Wan nga raw. At dapay Christmas light da. Inton bigat, inakmet gumatang iti Christmas light. Jay atidog a Christmas light ti gatangag. Tapno ikabit ko dita cypress tree dita parangan. Katuan anya nga iti serbi ti masuswildok. No di kamat gumatang iti kayat mo agatangag. Ay, wan alakay. Ha, saan man asyak ti paspasikatan day tangaansang? Gaputa mas napinpintas to ti gatangag. Wan bakit? Saan ka apaabak? Ha? Ala, umunigdan lakay. Amangan no makita na ta ni ansang. Kat kunaan na pa'y nga apalan ta ti Christmas tree kan Christmas light da. Wan. Ala, umunag tangarudan. Kat inton bigat, ingka gumatang iti dekorasyon dito'y balay. Gumatang kan iti lakok akang kanan, ansang. Meriendaan niyaw kadagiti anak mo. Wala na, sagmamano aya. Sang apulaw ti may nga slice. Ay saan ka nga agbabawi a gumatang tanaimas na ito'y. Kandadakkel ti slice na. Apay, mano amin aya ti bayad talakom, nana. Ay, sangaribo Sige, bayada ka. Tameriendaan tupay nila kay ko inton sumangput numalam. Agiaman na ka. Ay, imbagken ka. Taadulat na ti kwartam ansang. Kaslawan parikot mo. Naragsak ka kanayon. Kastala ti biyag anana. Naragsaka ka talaga. Gaputa oray kaskasanaw. At dalat tamay gatang ko iti kayat ko agatangan. Ay, uwan Nala, nana. Bayada kung day tala kumakan ka na. Agyaman unay, ansang. No kasta, ginulpi ni ansang tila kumakan ka na, nana. Wan, Cora. Ay, sayang. Gumatang ak kumapay. Ala, inton bigatan gumatang ka. Taunaan kanto alakwan. Sapay makapangpanganak itikan ka na, nana. Ha, daytan to mga min alas taw. Pasikat at talaga. Kaya't nalaang nga ipakita nga dakwarta na. Ha? Amom, nana. Lastog at talaga day ta akarubak. Pasikat.
Kaguram ka din ni Ansang, Cora. Kasanaw kat kanayon nakapasikatan. Saan nakamaartapan? Agpin na sikat kami kasta ti kayat na. Ha? Ay, nana, umay ka. Umunag ka di tabalay. Ipakita kan ka ti Christmas tree aginatang ka. Ha? Umay ka, nana. Umunag ka, tapag meriendaan ka pa'y. Makita am, nana. Nagpintas dagiti kurtina kanya. Ay, wan, Cora. Kabarbaraw. Kan nagpipintas matla ang dagiti dekorasyon mo. Nagdakkal ti Christmas tree. Kan ado pa iti regalo iti sa kaanan ti Christmas tree. Nana. Ha? Di ko na siguro ni Ansang kat maartapan nak. Adayo napimpintas dagiti dekorasyon ko Agin inartap kayo kaday? Ay na, iso ti mangirugrugay, nana. Iso asa anak ng agpabak. Ay, ungayam, nana. Munday tamay sa karton a regalo. Yawid mo, nana. Ha? Sigurado ka? Nay, nagado ti kargana. Nana. Kompleto ti karga dayta. Kape, gatas, kandad dumapay. Ay, kababain mo't kan ka, Cora. Ay na, awan ti rumbang apagbainam, nana. Ngamnay, inton rumwar ka dito balay. Ilabas mo to day takarton di taparaangan ni Ansang, ha? Sigurado, ikan na kamot iti regalaw, takayat na tagpalasto. Ay, jak kayat ti kasta, Cora. Sa baligayam ti panunot mo amang tadkanyak iti regalaw. Tapagpalastog mo di takarubam. Ay, saan ko nga awatanan, Cora? Anya? Hindi mo't Cora day tamasabat ko. Kunamlan asino. Agim pipintas. Payakas na ti panangkitam kanya, Cora. Sana si katikit kita. Ti kunamkit day. Apalam day ti buok ko. Tanapanak nagpaparlor. Idinto ta day tabuok mo kat nakaangrag. Kundi gatang ka iti pagpasikat mo a dekorasyon. Ngam day tabuok mo, di mo mat mapariban. Ay na, sana nanaskan kanyak, ta sana kakaskan kang agraraman, Cora. Ha? Kundi paparlor ka ngam dagiti anak mo, nakaduldul pa damat. Anya? Hoy! Nadalos dagiti anak ko! Di mo aya makita nagpipintas dagiti kawusda nga uray at dadalaeng iti arubayan may. Saan akas ka dagiti anak mo? Pisang-pisang dagiti kawusda. Hoy, Mat! Cora, ngagraraman. Sana pisang-pisang ti kawus dagiti anak ko. Sana kas ka dagiti anak mo apa, sika wag-wag ti kawusda. Nga oray sika, wag-wag mat ti kawus mo. Ngaminton kwan, ibagaman nangina ti panangkatang mo. Hoy, Ansang! Saan awag-wag ti kawus may? Sika ti wag-wag ti kawus na, agraman ta pa na group-grupam kat wag-wag! Na, kastagayam Pues, pagbali nagmatawag-wag, tabuok mo, akaribriban. Anay ko! Sumagan kayo! Anay! Apay! Anya ti pag-apaan yaw! Dahito ang babae na ta, pangas nga men. Sika ti pangas! Stone! Stone! Ay unay kayo! Aglisi ka mamadita lakay, kung tarak dahito ang babae. Sigay! Patasang! Sumarding kayo! Agkapya kayo, Kapaskuan! Maawatan niyo! Adto'y ti kang kanan aginatang mo, Cora. Naimas dayta. Adyaman na, nana. Amom ka day. Nagdinamag ti panagpinnenget yu ni Ansang. Anya ko ma? Ay na, Cora. Agkapya kayo ka din ni Ansang. Paskuan. Iso liklikan ti apa. Katrambakan asiraragsak ti Paskwa. Ha? Alain na kon. Katsapay lakuma, tagpada kayo ni Ansang agamires. Saan pinasikat ti kayat asawon ti Paskwa, Cora? No dikat, ayat. Agin nayat kayo kitdi.
adi kay kat agpinpin na sika. Sige, inakaon ansang. Agyamanak, tagimatang kamanan itilako kakangkanan. Kat, laglagipom kumatay imbagakan ka. Liklikan ti apa, katrambakan asiraragsak ti Paskwa. Kuha, nana. Agkapya kayon kanikura. Ngamen, awan serbi ti ado akwartayaw. No saan kayo matanaragsak iti biyagyaw. Ado ngagpaiso ti kwartayaw. Tagpadalakat nga road anatalgad ti trabaho dagiti asawa yaw. Ngam, saan akompleto ti ragsak yaw? Gapaw, taadda kaapayaw. Kuha. Ay naansang, Paskwan, iso nga agkapya kayawn kanikura. Agyamanak tadi nakliniklikan ito yung masidega. Sana ka niya makadisturbo? Iti pa nagpapainit mo dito yung likod ang tibalayaw? Saan matkit day? Apay ka di ambong? Kwa, mabali na pagkapyahin tada kura kan ansang. Ha? Namiris ko akong sintidurak ngamin nga asawa kahit. Panoy nuyak latati kaya't nibagat ka. Agkapyada ko man, nang runa ta Paskwan. Sige ambong, hasta nga rin ti aramiden ta. Pagkapyaan ta dagiti asawa ta. Panahon na naman ng pagmamahala. Ura bakit? Anya ti madlaw mo iti day ta may patpatukar iti radyo a Christmas song. Siyempre, naragsak. Naragsak ka kadya makangkangag iti day ta akanta? Siyempre Ngam saan anay ti ragsak mo? No adda ka apam, bakit? Kayat ko makikapya ka kani ansang. Tapno naragragsak ti Paskwakan ka. Kunak man uray si kakat kaguram ita. Idi ngam saan itan bakit? Tana amiris ko, naragragsak tayong agkakaaruba no awan ti apa. Anya? Buwan ba kay? Ito na Chibuena. Agsasango tayo, magsilibrar. Kasta tinagtulagan mi kanigo daw. Takayat may naragsak tayo kung mga agkakaruba. Dahi tayo awan ti aga-apa. Awan mo't tidakas na no kakapya kayo. Naragragsak tayo no kosta. Denggam data Christmas song amay patpatukar. Naragsaksan ka di ba kay? Iso kasta tayo kumamay. Agragsak tayo. Wala na, agorderak iti sa nga bigao akan kanan para into Noche Buena. Ay, kasta ka day. Ay, agpada kayo kani ansang. Nagorder mo't iti kanan, para kanaw into Noche Buena. Ay, no kasta, sa anak nga rodan nga agorder. Saan abali nga rodan? Ngamin, adumot ti sa nga bigao akan kanan. Sa bali laangan ti orderak, nana. Ha, ay anya ngay. Ilutuan daklaangan iti suman. Ay, di kat matladay jay. Nana, pang take out dagiti umay makipaskwa. Ala, san abalay? Takaimasag ti agluto. Ganun gayam, awisan kayon to into Noche Buena, nana. Uray ni ansang, inawis nakmat. Nana, umay kayon to. Ayaban yun to ti pamilyayo. Tagsasango tayo amin into Noche Buena. Unaan sang. Umayak mo't makinot Chibuena kada kayaw. Ta inawis nakmat. Tata, sana balay tagmay sa kayo may. Di umay kayo latta ni Jayan may. Agraragsak tayo ijay. Wan umayak taw. Naragsak tayo to amin, tata. Nagkapya kamin kanikura. Kat, nasayaat no kasta. Iso adi yulip-lipatan ti umay gaputada kayo ti may sasa nga ilimay. Sorry talaga iti kalabas, Cora. Uray siyak, ansang. Sorry mat Kat, husto da ambong kan gudo. Agkapyatan. Nang runa kat asidaglaunay nga agkakaruba tayo. Nang runa kat Paskwa. Pudno launay, asaan anay tiragsak, no adda ka apa. Ay, anyan.
Nagalas ka ngaminan ti ugali. Uray siya. Nagalas mo ti ugali. Agbalbalyutan. Ansang? Wen ako ra. Agbalbalyutan. Agpinatagtan nga agkaaruba niya. Iti kasta, naragsakta amang rambak iti Paskwa. Pakawanan na kiti kalabas, Cora. Pakawanan nakmat, ansang. Uray si kaambo, lakay. Pakawanan nakmat, tap apera akidi. Uray siya, gudulakay. Pakawanan nakmat takababain ti ugalik iti. Kastala ti biyag ako ra bakal. Saan tayo mat a perfectaw? Pudno ti ko na ni pare ko daw. Saan tayo a perfectaw? Hanggang gitday. Ilintag tayo, nagitibidot tayo. Takas tala ti biyag ako nada. Kunting latta ti panagbidot. Kat husto launa, itinakunak kada kayo ide. Kura, ansag. Liklikan ti apa, katrambakan asiraragsak ti Paskwa. Uy, nana. Gusto launay, nana. Awan serbi ti kwarta. No saan mat anay ti ragsak iti kaunggan. Gusto launay, tata. Isu nga ita, rambakan tayo asiraragsak ti Paskwa. Naragsak a Paskwa kada tayo amin. Naragsak a Paskwa kada tayo amin! Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Liklikan ti apa, ket rambakan asiraragsak ti Paskwa. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Is daddy, don't be drunk, is Christmas. I don't like to see my mama cry. Ayos pare. Wait. Ayos pare ko. Nalaing kagayam nga agkanta kan aggitara. Wala. Kano na ito ti nagustuhan ni Bakit ko kanya. Aya. Ika nga eh. Kanya ti nangayatan ni Bakit mo. Kano siya? Jaga amo pare. Basta ti amo. Na in love una kanya ni Bakit ko. So ako na. Sige agasawa ta. Hoy! Iskaw! Saan ne. ka man nandito yung makininom? Kastalat tibiyag Bakit? New Year nga raw. Ay! Awan mo, Iskaw! Sige! Awin! Awin! Awanan pare. Iyawid na ka ni Bakit mo. Buni. Alan Bakit? Na. Muna kang agawit. So maruno akto. Ay, agawid ka kit din. Tano saan? Imalok kang katoy igam ko apang out. Awin! Kunak! Lawan. Intang arudan. Agawitan. Bakit? Agawid ka paray. Awan mo pare. Under desire ka mo gaya. Buni. Ay, kalaki din ay Bakal. Di na lagi di binaybayan. Makidang gaya kada pare Marcos. Na. Kababain mat kada kwada. Ay, naik ko. Malumatan kanyak tay gamu apang ahor. Gamu tajak kayat amapan ka makiin-inom. Tulungan nakit day ti trabaho dito'y balay. New Year nga raw Bakal. Hoy! Iskaw! Ti kayat ko! Dito'y kalaang balay! Nawan sarat mo iti trabaho! Nawatam! Wan Bakal. Gusto. Di kan aglaaw. Kababain kadagiti.
Karuba. Oray bay! Ha? Unay kan ay bakit? Makiktotak mat. Hay! Awan bibiyang ko! Kada kita karuba! Aglawak! No kayat ko! Yan. Ya, kalakit din ay bakit? Di ka kasta. Saan? Nasayaan? Aha? Ibad kon to pa'y tatangad mo? Baka? Kayat mo! Tay badak ko tatangad mo! Iskaw! Day tala arak tiyang mom! Laos ton. Baka? Di kan agungot pa. Hustong! Salbag amin! Hey! Ay na, huston lakay. Di kan aglawa kasta. Ay! Agulimag kan. Anay kumat. Kapingin agtungpa ka lakay. Nakarit ka? Nakarit ka? Ay isaan. Ala, mabitlaan tabanyusan ka. Ha? Tapno makaturog kan. Ay, kita manday taping-ping maumilyang. Limbitan man. Ay, tinong panak ni Marcos idirabi nanang. Ay kat mayat Ha? Mayat ko na yun, nanang? Wan, mayat launay. Tapno adda di sa intarupam. Kaslama pa. Ni nanang mo. Sankit din na mayat. Dangha kamot ita, milyang. Kayat mo matikasta. Uray kabkabilan na kati asawam, itayam lat bagay. Nanang. Ay naanak ko, ibagam nga agbalbaliwan tasawam. Baro atawon ita. Isong agbalbaliw kumamutan. Tapno agbalinin anaragsak ti pamilyayaw. Shit! Arak pa more! Syat, kakadwa. Adu ti ara. New Year nga rod. Di ipapas tayo ti agsyat. Arak, iskaw. Sige, nagpulutan tayo. Oh, nay. Umay dito istor ni Ama Kiwing. Ay, kikilan tayo man ni Ama Kiwing. Tado kwarta na dahi takay. Ado ti mauawat na donasyon no kasta mapan mangagas kan mamagbaga. Woohoo! Happy New Year, Ama Kiwing! Happy New Year! Happy New Year taumat kada kayaw. Agin inom kayo manan. Kastala tibiyag, Ama Kiwing. New Year nga rod. Diag happy kami mak. Uray saan mat a New Year? Kat agin inom kayo lata. Ay, wena. Kastala tibiyag. Kabayatan na si bibiyag kay agragsak ka, Ama Kiwing. Umay kagininta makidanggay ka kada kamay. Un nga rod, Ama Kiwing. Ama Kiwing, may karoon. Amangan matno kayat nati agkanta. Gitara man, Marcos. Ay, makitugawak man kada kayaw. Ayos! Agsyat kayo nga rod, Ama. Makisarsarita akla kada kayaw, anak ko. Sa anak nga uminom. Kat kayat ko adum ngag kayaw iti ibaga. Anya ayaday ta, Ama. Kastoy, anak ko. Naragsak ti biyag. Dayta kat no agbibiyag kayo anasaya at ti aramid na. Baro atawan ita. Jay kunada a New Year. Kat ti makunak. Nasaysaya at no agpabaro kayo matan. Anya nga agpabaro, Ama Kiwing? Mga ramid kayo iti New Year's resolution yaw. Kasanaw, Ama Kiwing. Ilista yaw dagiti rumbeng abaliwan yaw. Kas kuma iti panagbarbartak yaw. Ita abaro atawan. Kadrumbeng kumang agbalin kayo a responsable nga ama ken asawa iti pamilya yaw. Ti may kadwa,
Kat ijan yaw, di kinabartek yaw. Ha? May katlaw, kat saan yon akab-kabilan ti asawa yaw. May kapat, kat ingka makimisa. May kalima, kat agbalin kayaw anasayaat itipadayaw at tao. Dayta kumati New Year's resolution yaw, anak ko. Nagrigat nga aramidan, ama kiweng. New Year's resolution ti kasapulan, amang idiya keng ka iti pagturungam. Aya. Isurat yu amin dagiti imbagak, taday tatigiya yaw iti inaldaw. Inaldaw abasaan yaw, tapno saan yaw amalipatan. Ipigkat yaw iti diding yaw. Katno surutan yaw, siyempre nasayaat ti pagbanagan yaw. Dayto iti laglagipan yaw. Saan anaragsak ti pamilya, no awan pa nagbaliw ti ama, iti maday nga aramid na. Hoy, Isko, anya day ta impigkat mo dita dideng? New Year's resolution ko, bakit? Anya? Padasek man nga aramidan day ta? Ha? Sige man, bakit? Basaan man. Ang mga nuad dapay kurang na. Awanon. Nayunangon, bakit? Isurat mo dita, asaan kan nga unget. Anya? Una, agpadatang agbaliwan. Tapno naragsak tayo, bakit? Anya pa iti kurang na bakit? Isurat mo man ti kurang na, taipigkat ta iti diding. Tapno binigat ang mabasbasak. Sige, nayunak lakay. Anya nga iti nayon mo. Isurat ko ati arak. Sika kay dimot. Agbalbaliwak nga rudan. Isurat mo pa ila ti arak. Saan man, lakay? Noan niya ti pakaragsakan. Pakaragsakak meten. Isu nga ura inaldaw amabartek. Kan inaldaw nakakabkabilan. Naragsakak lata. Ha? Wan, lakay. Gapo, taay ayaten kaunay. Kun konsensya anak mo ten bakit? Agbalbaliwakon. Ikarik. Tahos to, ti kuna ni ama kiwing. Saan ang naragsak ti pamilya? No awan pa nagbaliw ti ama iti mading aramid na. Lakay? Padasak nga aramid ang dagiti insurat ko bakit? Ikarkarigatak. Ay na. Nagdagson ti may sasako kamuti nanang. Ay na. Ay kat ginulpi mga min nga inaway. Ginudwam ko mga min Sana balit kabalak. Ay gayam. Agdamadlaw ko kan ka Marcos. Nagbalbaliw kamutan. Saan kan ngagbarbartag? Kan nagagat kamutan. Kastala ti biyaga nanang. At dalat na pagbaliwan. Nasaya at no kasta. Maragsakan ak unay itiday tangay bagam. Kaya't naasawan. Saan kon makita di anak ko ang madisinyuan ti rupa na? Madisinyo ang ti rupa na? Wen, nga main pagamuam ta dalimitam iti rupa na. Wano saan kim mabibaw ti bibig na. Gaputa disnugam mo. Ay, sorry nanang. Talagang agbalbaliw ako. Pakawanindak ko ma. Ay na, agyaman na. Isko lakay, tanasapa ka asimang pot. Ngamin, nabambano ka nagapo ije laundry siya papagtrab-trabahuwa. Kasi ka ko man ti agluto. Ay, kat baga. Siya kung ti agluto. Nabanog ka mo, nagapo ije trabaho, kas janitor. Saan abalain, bakit? Kas tala ti biyag agtinulong ti agasawa. Lakay. Wen, bakit? Kan maysa, awan anyaman na kanyak. Basta kasta ka akanayon. Nalambing ka itan, bakit? Kay kayat ko ti kasta, ngamtay pumanok ka.
Sursurutak nga road, jay New Year's resolution ta nga impigkat tadi-tadi deng lakay. Uwan bakit? Mayat gayam ti adda New Year's resolution na. Mayat! Teryang, papanam! Si kamat gayam milyang, inakpan makitsyenda. Agkuyog ta agur-uray akiti pagluganak. Inak mo makitsenda. Ay sige aguyog ta. Uy, Teryang, amom, pimintas ka man. Nakaisam ka itan? Sana kas idi nakarupangat kalatan. Kastalat ibiyag ako na nilakay ko. Addalat ta pagbaliwan. Kawan? Amom ka de, adda New Year's resolution may kanilakay ko. Kat dayta ti surutan may iti inaldaw. Tapno naragsak kami. Wen, Teryang, uray da kami. Adamot New Year's resolution may agasawa. Kat impig kat mi paya iti diding dagiti insurat may. Tadagi jay tagbalin agiya may. Ay, agpapada tayo gayam. Ni kano ama kiwing tinagisuro iti dayjay. Wen, mamagbaga ngamin ni ama kiwing. Kat no agtungpal ka, agsayaat ka. Ngam no saan? Ay, jak kamun ano anya ti pagbanagam. Ay, nasaya at matatadim ngagdagiti asawa ta iti pamagbaga ni ama kiwing. Kat uray siya, nakaamirisak mo doon. Iso nga ita, nagbalbaliwak mo doon. Ni, addan jeep. Ay, addan pagluganan ta makitsinda. Lakay, kita aman da ito'y t-shirt a ginatang ko para kan ka. Bagay mo da ito'y. Adda ginatang mo t-shirt ka? Anya nga iting gatang mo? Tay kwartak man, Kan, adamat ginatang ko apaldak. Kan uray dagiti anak ta. Adamat ginatang ko abato da. Aya. Na, dayto'y tibunga ti saan mo na panagin inom lakay. Ta kumpletong tiyaw awat mo asweldom. Iso nga ita, adamat na urnong ko. Kat inggatang ko itibado tayo. Tapasig adaan dagiti kawus tayon. Uwan bakit? Nasaya at nalagip mo ti gumatang. Kat, agyaman ako unay lakay, Gaputa talaga ang nagbalbaliw kan. Lakay, kaya't ko kumaapalawaon ti kusina tayo. Tanaglipit mo. Sige, bakit? Imbagakon ka niikit ko, nga umutang ak iti kwarta. Kat wen kunana. Imbag man, tagpautang. Kat pulos adi nakapautangan idi. Amo na nga minan ang nagbalbaliw ka. Ken nakunak, responsable kan apadre di pamilya. Sige nga rod, bakit? Umutang ka kankwana, tain-inutan ta abayadan. Ay, imbag lakit din, ta nagbalbaliw kan lakay. Uray si ka, bakit? Kat ad-adda nga inspirado ak itan nga agtrabaho. Gaputa ka na yun ka anak kaisam. Kan nabanglo. Bulaon nakmanon. Katuan, bakit? Pudno ti imbaga. Ngam naragsaka kun lakay. Tauray kastoy lang ti panagbiag tayo. Tanaragsak tayo mo't asa nga pamilya. Husto tinako na idi ni Ama Kiwing. No agbaliw ti padre di pamilya. Naragsak ti pamilya na. Pudno dayta. Kumusta pares ko? Itala nagranata dito'y kantina Un nga rod, pare Marcos. Kat kumusta ti pamilyam? Naragsak Kahit sika nga paray. Naragsak mo't pare. Kumusta kayon adwa? Italamanan makita kayo Nay, timaer kayo mo't adwa. Kasta ka day, Ama Kiwing. Talaga atimar kami, ama. Tanagbalbaliw kami nga roden. Nasaya at no kasta. Aging kay ta, Ama, sorsorutan milat tati New Year's resolution me. Wen, ama. Nakapigkat pa'y laang ijay diding me. Iswa ka na yun ko amabasa. Uray siya, Ama Kiwing. Dayta, tigiya me iti inaldaw apanagbiag me. Kastala ti biyag Marcos, iskaw. Adalat ta pa nagbalew tayaw. Kahit
Husto lang tinakunayo idi, ama. New Year's resolution ti kasapulan, amang igiyaken ka iti pagturungam. Wan. Husto launay dayta ana sa uyo idi kada kami, ama Kiwing. Kat agyaman kami, tabi nagbagaan na kami. Kastala ti biag kunak manain. Bagbagaan tayo, dagiti makita tayo, asim yasay iti dalan. Wan, ama Kiwing. Kat nasaya at mat, tadimngag kayaw iti pamagbagak iday. Tatidumngag iti nasaya at apamagbaga, nasaya at mat ti pagbanagan na. Titan gagayem tinagkibusan ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. New Year's resolution ti kasapulan, amang igiyaken ka iti pagturungam. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan!